Umukino urangiye wa Rayon Sports twari turimo kubakurikiranira hano kuri stade Amahoro i Remera. Uko urangiye uyu mukino twabakurikiraniye guhera ku isaa 8 turi hano kuri stade Amahoro. Rayon Sports ikaba itsinze igitego kimwe Gasogi United. Tugaruke ku mukino twabakurikiraniye wari hano kuri stade Amahoro i Remera. Rayon Sports mu izamu yari yabanjemo Kwizera Olivier umunyezamu wa mbere, Ndizeye Samuel ku ruhande rw'iburyo kuri kabiri, Niyibizi Emmanuel Kibungo kuri gatatu, Rugwiro Herve Capitaine Amadeus mu bwugarizi kuri gatanu ari kumwe na Nigena Clement kuri kane, Nshimiyimana Amurani kuri gatanu, Nishimwe Blaise umuhungu wa Mateso yatangiye akina kuri gatandatu, Muhire Keveruni arimo gukina ku munani, Manase Mutatu Mbedi ku ruhande rw'ibumoso, Kiza Hussein ku ruhande rw'iburyo, Idriss Danyogo niwe watangiye mu kibuga yatakira ikipe ya Rayon Sports wahushije ibitego byinshi. Gasogi United yarabanje mu kibuga mu izamu Cyuzuzo Gaël, Kazindu Bahatigi kapiteni, Ndabarasa Tirozoro ku ruhande rw'ibumoso, Kaneza Auguste ku ruhande rw'iburyo, Yamini Salomo, Tuyishime Hakim, Rugangazi Prosper, Ndikumana Trezor, Iradukunda Bertrand Kanyarwanda, Elon Berian Sklala, Kikoyo Hassan nawe wari wabanjemo kubasimbura. Ikipe ya Gasogi United yari yakoresheje Mazimaka Andire, byavuzwe ko yari yakuye muri uyu mukino bivugwa ko ngo yaba hari abantu muri Rayon Sports b'abafana baba baramuhaye amafaranga kugira ngo azatsindishe iyi kipe, ariko siko byagenze kuko ku munota wa nyuma baje kumukuramo. Bugingo Hakimu, Nkunzimana Sadi, Niyonkuru Jean-Luc, Kwizera Aimable, Rugamba Jean Baptiste, Byumvuhore Trezor, Nzitonda Eric, Nkubana Mark aba nibo bari ku muhanda w'abasimbura umutoza akaba Kirasa Alain. Muri Gasogi abakinnyi 11 nta Munyabrazil wabanjemo nk'uko byari byakabirijwe. Isaa 9 zuzuye umukino watangiye ku mpande zombi. Muhire Keve uheruka gusinya muri Rayon Sports yabanje mu kibuga hagati aho we na Nishimwe Blaise barimo gukina imbere ya Nshimiyimana Amurani. Ku munota wa gatandatu gusa Rayon Sports yari ikinganya ubusa ku busa na Gasogi United. Rayon Sports yari yaje kuzamukana umupira neza bituma banatsinda igitego ku bwa Manishimwe Blaise, ariko umusifuzi avuga ko habanje kubaho ikosa igitego kirangwa. Runi Muhire Keve yagarutse muri Rayon Sports ahita abanza mu kibuga. Ku munota wa 15 Rayon Sports yari ikinganya na Gasogi United ubusa ku busa. Muri iyi minota wabonaga ko nta kipe iri hejuru y'indi mu bijyanye no kubyaza umusaruro imikinire yayo, uretse ko Rayon Sports kugeza ku izamu rya Gasogi United yagerageza kugera ku izamu rya Gasogi United inshuro nyinshi. Abakinnyi barimo Kiza Hussein, Muhire Keve, Niyibizi Emmanuel, Manase Mutatu Mbedi bari gufasha cyane Rayon Sports kujya imbere banakoresha amakosa mu bwugarizi bwa Gasogi. Ku munota wa 23 Rayon Sports yari igifite ubusa ku busa na Gasogi United. Rayon Sports ku munota 34 Gasogi United byari ubusa ku busa, ariko Iradukunda Jean Bertrand yabuze uburyo bw'igitego nyuma yuko umupira yari atereye inyuma y'urubuga rw'amahina ibumoso waje kumanuka ugakubita umutambiko w'izamu. Kwizera Olivier wahoze muri Gasogi United nta bundi buryo yari afite bwo kuwukuramo. Igice cya mbere cyaje kurangira Rayon Sports na Gasogi United zinganya ubusa ku busa, aho undi mukino twari turimo kubakurikiranira wari urimo kubera mu karere ka Huye. APR Football Club yari imaze gutsinda ibitego 2 Gorilla FC ku busa, ibitego 2 ku busa. Ikipe ya APR Football Club nyuma yo guhabwa igikombe cya shampiyona cya 2019-2020 yahise itangira neza itsinda Gorilla ibitego 2 ku busa mu gice cya mbere cy'umukino, kuko Nsanzimfura Kedi yaje gutsinda ku Franziza na Nshuti Innocent babashije kureba mu izamu mu minota 45 ya mbere. Igice cya half time yaje kurangira Rayon Sports na Gasogi United zinganya ubusa ku busa. Ni igice cya mbere wabonaga ko amakipe yombi yagabanya umukino mu bijyanye no kureba uburyo bubyara ibitego. Ku ruhande rwa Gasogi United abakinnyi barimo Hassan Kikoyo, Iradukunda Jean Bertrand, Rugangazi Prosper, Yamini Salom bagiye babafasha kugeza imipira mu ntera z'izamu bya Rayon Sports, ariko Gasogi United bikarangira ntacyo ukoresheje. Ukabona ko uruhande rwayo rw'ibumoso ahagana inyuma kwa Ndabarasa Trezor atarimo kuzamuka cyane kubera ko harimo guca Manase Mutatu Mbedi wamugoye cyane, binakomeye ko Ndabarasa yamuvaga iruhande. Kuri Rayon Sports urabona ko bari guhanahana umupira hagati mu kibuga kugira ngo bakine umupira wo kuganza Gasogi United, bikaburamo akantu gato kuko urugamba rwari ruri hagati ya Ndikumana Trezor, Tuyisenge Hakim, Dieme na Heron Sklala Berian ba Gasogi United na Nshimiyimana Amurani na Muhire Keve na Nishimwe Blaise ba Rayon Sports. Wabonaga ko ari igitutu gikomeye ku bakinnyi ba Gasogi United. Amakipe yisangaga yose arimo gukinira hagati kurusha uko bashakira mu bindi bice by'ikibuga. Uku gukinira hagati cyane ni nabyo umuntu yavuga ko biri guteza ukurarira kwiganzaga muri batahizamu b'impande zombi, nk'uko Idriss Danyogo wari umaze kurarira gatatu
kuri kabiri kwa Hassan Kikoyo wa Gasogi United. Ku munota wa 46 Rayon Sport arikinganya na Gasogi United ubusa ku busa. Gusimbura ku ruhande rwa Rayon Sport, Idriss Danyogo yaje guha umwanya rutahizamu w'ibihe byose w'abanyarwanda Sugira Ernest kabuhariwe rutahizamu wa Rayon Sport. Danyogo yagiye apfusha ubusa amahirwe yakubonera Rayon Sport ibitego. Ku munota wa 54 Rayon Sport yari ikinganya ubusa ku busa na Gasogi United. Ikarita y'umuhondo yaje guhabwa n'igena Clement myugaro wa Rayon Sport nyuma gato yo kuba yarakoze ikosa ryo kuburana ubusa, avuga ko umukinnyi wa Gasogi United yakoze umupira nyamara umupira niwo wari wamukoze. Ku munota wa 56 Rayon Sport na Gasogi United mu gusimbuza ku ruhande rwa Rayon Sport, Sekamana Maxime yaje gusimbura Kiza Hussein. Byanagaragara ko mu kibuga nta kinini yakoraga. Ku ruhande rw'ibumoso aho Gibukazi umutoza mukuru wa Rayon Sport na Ale Kirasa wa Gasogi United nta numwe wigeze ahindura uko abakina bari batondetse mu gice cya mbere. Muri iyo minota Manase Mutatu Mbedi wakinaga ku ruhande rw'iburyo rugana imbere muri Rayon Sport yaje kubura uburyo bwo gutsinda igitego nyuma yo gucenga abinyuma bose ba Gasogi United, ariko Rayon Sport ibura igitego kuko byagaragaye ko uyu Manase Mutatu Mbedi yagoye ku ruhande rwa Trezor, yamugoye cyane. Ku munota wa 60 na ku munota wa 60 Rayon Sport yari ikinganya ubusa ku busa na Gasogi United. Sekamana Maxime yinjiye asimbura Kiza Hussein aza kubira igitego cyari cyabazwe nyuma yo gutera umupira udahagaritse ugafata igiti kizamu mu gihe yari mu metero nka 7 uvaho izamu rya Cyuzuzo Gaël ryari riri. Ku munota wa 62 Rayon Sport yari ikinganya na Gasogi United ubusa ku busa. Cyuzuzo Aime Gaël umunyezamu wa Gasogi United yaje kuryama hasi nyuma y'akazi gakomeye yakoze mu minota 5 iheruka. Yari yabanje agaragaje ko ari umunyezamu uhagaze neza muri izo ntangira z'igice cya kabiri cya shampiyona, kuko yakuyemo imipira ikomeye cyane bitewe n'igitutu Rayon Sport yarimo gushyira kuri Gasogi United. Ku munota wa 66 Rayon Sport yari ikinganya na Gasogi United ubusa ku busa. Mu gusimbuza ku ruhande rwa Gasogi United, Nkunzimana Sad yaje gusimbura Rugangazi Prosper witwaye neza, umwe mu bakinnyi b'abahanga Gasogi United ifite. Ku munota wa 80 Rayon Sport yari ikinganya na Gasogi United ubusa ku busa. Ikarita y'umuhondo yaje guhabwa Muhire Keva Rayon Sport nyuma yo gukorera ikosa kuri Helen Berian Scalala umunyaliberia. Nishimwe Blaise arekura umuzinga w'ishoti ufata igiti kizamu umanuka ugana mu izamu uhita usohoka utagezemo, ku buryo abantu bikanze ko ari igitego, ariko Ishimwe Claude wari urimo gusifura hagati avuga ko nta cyabaye. Ku munota wa 83 Rayon Sport yari ikingana na Gasogi United ubusa ku busa. Habayeho gusimbuza ku ruhande rwa Rayon Sport, niyo nkuru Sadat asimbura Muhire Keve utagaragaje ikinyuranyo kinini mu gufasha Rayon Sport kubona imipira igana mu busatirizi. Aho niko twari dukomeje kugenda tubakurikiranira ibyaberaga kuri stade ya Huye, aho APR Football Club yaje kugomberwa igitego na Gorilla FC iza kubona igitego kimwe gitsinzwe na Shimimana Tarsis. Ibitego bya APR byari byatsinzwe na Sanzimfura Kedi na Nshuti Innocent. Igitego cya Rayon Sport cyaje gutsindwa ku munota wa nyuma na kabuhariwe Sugira Ernest ku munota wa 90 kuri munota wa 94 w'inyongera nyuma yo gukoza umutwe ku mupira wari uzamuwe neza na Manase Mutatu Mbedi. Igitego cya Rayon Sport, umukino waje kurangira Rayon Sport itsinze igitego kimwe ku busa Gasogi United. Gasogi United Sugira Ernest watsinze igitego cye cya mbere muri shampiyona 2020-2021. Manase Mutatu Mbedi wari umuhaye umupira mwiza. Gasogi United itaramara masa, aho ubu ngubu dutegereje kumva icyo umuyobozi wa Gasogi United aza kudutangariza mu kiganiro n'abanyamakuru tugiyemo kubakurikiranira uko icyo ari buze kutubwira. Kugeza ubu ngubu yari yavuze ko nadatsindiye ikipe ya Rayon Sport ibitego 4 ku busa aza kwita yegura ku buyobozi bwa Gasogi United, ariko twese dutegereje kumva icyo ari buze kubitubwiraho. Ariko nk'abakunzi b'umupira w'amaguru twese tuzi ko habaho mind game kandi hakabaho no kuryoshya umupira bizwi kuri uyu mugabo wa Gasogi United ku bigaragaye cyane, aho umunyezamu wa Gasogi United atashya ababaye. Tugaruke ku mukino twabakurikiraniye wari hano kuri stade Amahoro i Remera. Rayon Sport mu izamu yari yabanjemo Kwizera Olivier umunyezamu wa mbere, Ndize Samuel ku ruhande rw'iburyo kuri kabiri, Nibizi Emmanuel Kibungo kuri gatatu, Rugwiro Hervé Capitaine Amadeus mu bwugarizi kuri gatanu ari kumwe na Nigena Clement kuri kane, Shimimana Amurani kuri gatanu, Nishimwe Blaise umuhungu wa Mateso yatangiye akina kuri gatandatu, Muhire Keveruni arimo gukina ku munani, Manase Mutatu Mbedi ku ruhande rw'ibumoso, Kiza Hussein ku ruhande rw'iburyo, Idriss Danyogo niwe watangiye mu kibuga yatakira ikipe ya Rayon Sport wahushije ibitego byinshi. Gasogi United yarabanje mu kibuga mu izamu Cyuzuzo Gaël, Kazindu Bahatigi kapiteni, Ndabarasa Trezor ku ruhande rw'ibumoso, Kaneza Auguste ku ruhande rw'iburyo, Yamini Salomo, Tuyishime Hakim, Rugangazi Prosper, Ndikumana Trezor, Iradukunda Bertrand Kanyarwanda, Elon Berian Sclala, Kikoyo Hassan nawe wari wabanjemo kubasimbura
iyi kipe ya Gasogi United yari yakoresheje Mazimhaka Andre byavuzwe ko yari yakuwe muri uyu mukino bivugwa ko ngo yaba hari abantu bo muri Rayon Sport b'abafana baba baramuhaye amafaranga kugira ngo azatsindishe iyi kipe ariko siko byagenze kuko ku munota wa nyuma baje kumukuramo Bugingo Hakimu, Nkunzimana Sadi, Niyonkuru Jean-Luc, Kwizera Aimable, Rugamba Jean Baptiste, Byumvuhore Trésor, Nzitonda Eric, Nkubana Mark aba nibo bari ku ruhande rw'abasimbura umutoza akaba Kirasa Alain. Muri Gasogi abakinnyi 11 nta Munyabrazil wabanjemo nk'uko byari byakabirijwe. Isaa 9 zuzuye umukino watangiye ku mpande zombi. Muhire Keve uheruka gusinya muri Rayon Sport yabanje mu kibuga hagati aho we na Nishimwe Blaise barimo gukina imbere ya Shimimana Amran. Ku munota wa 6 gusa Rayon Sport yari ikinganya ubusa ku busa na Gasogi United. Rayon Sport yari yaje kuzamukana umupira neza bituma banatsinda igitego ku bwa Manishimwe Blaise, ariko umusifuzi avuga ko habanje kubaho ikosa igitego kirangwa. Runi Muhire Keve